بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggunganan kakasi akidah, alhamdulillahi rabbil alamin. Irinay sab kita niyo bihayaw na kapagbay mata. Then di channel 50 Islam TV programa sin ini ni Daul Islam Foundation paguhanan siguro namo kalasahan binakan katuan Alim Zakaria Muhammad. Sarta yari kita niyo bihayaw na kapagbay mata hatiranan dan programa sin Ad-Da'watus Salafiyah amuin sa kabilang dumagpak in mahapon sin Jumaat programa sin Mudir sin Mahad Muro al-Islami iban na sin kawuruhan deng Mahad Muro. Alhamdulillahi rabbil alamin ini yari bihayaon kato inambok alim atawakan guru rakula kakilahan sin kita niyo sarta pagdayuhon labi aw labang bulan Ramadan na insya ini deng mga masabot na tiyo-tiyo siya indeng mga panagnaan long tamabouth missionary piarasin Mahad Muro madto pa Palawan amo inaghadjat inhula Palawan deng mga kaguruhan magdakwa madto na naparasin Mahad Muro wayro na ro kay kan katuan Junaid Musa sambil alhamdulillah nagbungay panghindo niya rin dito hadto sambil alhamdulillah ramit kaya nakawaksa sin ini kaibukan sin pangatayan jantung na rin dito sarta damikyan siya ini amuin Umbol Hambuok barangay Kagawad do na Santa Barbara always ini for 3 terms inshallah subhanahu wa ta'ala maluwag pensungon niya doon Santa Barbara sarta imam dakula sin Masjid Jami yan na sin nagpagkasabot takain na pagdayuhon sin mga sila mabaya magsambahayang bukod uno bang uno bat manang kan dumungog sin tingog niya mag imam karna na bang sa jakerong uwan na si mabisara yan nakamuhan yan ako ini alhamdulillahi rabbil alamin sarta faculty member sin Mahad Muro al-Islami naghindo rin doon haon ding naman hapagbasa si Quran sambil hapagkhutba siya ini inkapot din doon sarta nakura si mga kaguruhan nari na muna paluwayon bawa mapaso yari na yung guro na to kalasahan mahang sa inyong pagkabisita marikato dumungog kita niyo kaniya certain topic niya ring mga sa halga topic amo rin ahamiyatus salah kahalgaan sin pagsambahayang natanto na sadyain pagsambayang mahalga tukbal na mo kaniyo halapal in guro na to kalasahan mayroon na ruwaing binakan katuan Sheikh Junaid Musa falyatafaddal fadilatuhu mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين جعل الخشوع في الصلاة من صفات المؤمنين المفلحين وأخبر أنهم يرثون الفردوس هم فيها خالدون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره المشركون وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وقائد الغر المحجلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Muna mga katote munghuran itukbal na to in sanglit ibang pamuji pa Allah subhanahu wa ta'ala serta ibang pagsarang sukul na to patuhan na to Rabbul Alamin sin dihilang pa kita niyo waktu karna amo mausal na to makabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sin sa parati amo pagmudakara atau pagmuhadara makarihil kami kaniyo misandakuman maniyo tiyo kabtangan
kiyawa din hakabtangan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Damikian mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin timatenghog haswara sin kami ha programa sin Nidaul Islam amin piyak na Quran biya na sin guru ng kalasahan ni Sheikh Zakaria Muhammad iban sin programa sin mudir si Mahad Moro biya kang katong Muhammad Shakili sa din sa biyadto atin niya in kami din ha mga mulid niya amin hababaan niya bang di makasakap in nakura na mo mudir na mo aun waktu in kami amo in makarihil kani sa biya mga longta nasihat atawa pagpatumtum. Muna in nasihatan ko in ginhawaran ko mawot mong kaniyo amo in kumawa kita niyo pangadjian tungod parihalan sin aming pagtawakon siya biya simbeyta tuan Salma Sakili amo in ahamiyatus salah amo in kahalgaan sin ibadat sambahayang. Mayta ko pini imaudu ini sebab mayta na amunay ni imbiya mga longta maudu bang paamuhon biya mga common dakato tanyo daran nato da biya mga hihinang atau daran nato da biya mga pagkarungukan sa sumagawa imbiya kato longta na inhaagama di ko manjari sumuhon tumainghog sinaming pagtawa ko nasiha labi-labi na ibadat bihay ni sabab na kalagihan insubay amuin pagpatumtum sabab mayta inkalam sinallah amunan sa rayaw-rayaw ipanawag-tawag di hikasumo di hikakanso si mga sila umat muslimin labi ulim beriman damikian ingkabtangan sin Rasul sallam inyan damikian di day sab ikasumo sab amunan in sa rayaw-rayaw long tapanawag-tawag pakatan umat Islam habaw sin dunya. Muna in ibadat sambahayang hangkan ko siya fini hakatan ibadat longta amunay ni imbi sa parati nakura singkatan kaamal-amalan ibadat sing kita manusia di habaw sin dunya. Serta in ibadat sambahayang inyari mga sila ulama ul fiqhi dihilan nila in ibadat sambahayang dua in makna niya aw makna niya haluga iban aw makna niya bang hasyara bang long niya haluga as-salatu lugatan bima'na ad-du'a magmakna siya biasa parati pangin du'a mangkatimang hura makna niya ingkatan agon sa sabbuton babasahon halong sinsambahayang inyan manunjuki pangin du'a fa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa sabab to, ang kanna ayaw kita maino-ino, in kita niyo asa na educated na haaka Islam, di na kapag inu-inuhan, magsopama, magsambahayang barjamaa, makaagad kaw, hisisi na imam, pag-ubos mambaris salam, patuo palawa, imalup in imam pamakmum niya, karena tumasbi, mamuji fa Allah, serta haway na pagdua, sabab mayta, sa kaula-ula, inyat to, amuin wayroon na parsupatan sin imam iba si ma'mum niya sabab amurin ang parsupatan niya amin hawak to in kita halong ibadat sambahayang iban damikian asarda minsan di mangindua na insan bahayang itong ingkatan bawasan halom niya hapatiha ha mga tahayat ha mga lingkod haot sin sujud ingkatan ini longta pangindua pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta damikian long ta impagdua nasabot tariha ini wala day sab inikan sing kami amin long ta biya sing kaibanan long niya inikan ning pagdua inyari wala masitahihinang sabab may ta indua inyan mukhul ibadah long sin nabi utok singkatan ibadat serta intuhan tarbul alamin mabunsis siya ang mga sila ipon niya amin di mangindua kaniya adalam bihat tuhatin niya pasopa mamangayo kau dua pa Allah subhanahu wa ta'ala ubos ka sumambahayang inyat tunaway ron nasa niya bang man amo ilong ta bukon jamaah atawa imam amo in mangandol na sadya kaw doon kaniya inyat to wala na ito piyang langan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala insumay resep kita mangindo apa Tuhan tarapul alamin sa sumagawa aw mga baktulan aw mga atulan simbiya mga atulan
tungod pa pagdua. Ang wetim makna sin sambahayang lugatan ad-du'a. Ikarwa in sambahayang bang siyalong ni hasyara magmakna siyalong ni ibadatun zata aqwalin. Amunan in ibadat mangdahi in subay siya magsuara. Makna niya subay siya magkaul. Subay magkaul. Di man jari ang magsambahayang kaw amin biya nakuhunok na sadya wayron basahon mo uno-uno. Imakna niya makna niya hasara, imakna niya subay siya magsuara. Biasin sa parati Fatiha, in aya, in katan, haruko, hasujud, in katanya tumanunjuki, imakna niya inyan subay ipagsuara. Makna niya subay siya basahon. Sabab mayta in sambahayang asal yan na bahagi amin long na inrukon hang putagto na bahagi siya pato amin ikaisa niya qaulun fi'lun iwasin amin long niya qauli fi'li qalbi makna niya aun hinang sin atay aun hinang sin dila aun hinang sin jasad atau simbaran si kita manusia. So din na sabab yato hangkan na subay magsuara makna niya lamod siya makna sin syara sin Fatiha kalagihan sabab rukun siya sambahayang sabab biyay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Makna niya maitong way sambahayang sinhambo manusia mag-ibadat pa Allah apabila siya way nakabasa sin surah Al-Fatiha. Ala kulli hal imma ini pangasubuta sabab may kaiba ng ulama fuqaha aun di siya magpagawa long niya im Fatiha sin imam amon im Fatiha sin ma'mum. Sa sumagawa aming hiyugutan ta dito haton imbita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang kanay mga kaimaman biya sin Masjidil Haram, Masjid Hamadina Al-Munawwara, in sila mag-imam dito at ini abos sila mag-Fatiha aun wakto biya himundong sila pila ang kasasaat makna niya sa parati dihila nila chance imamum nila amin makapag-Fatiha. Damikian in sambahayang makna niya hasara wa af'alin makna niya sabay tuod aun tuod tartanto biya mga hinang biya si magtindog magruko magsujud maglingkod inyang katan hati niya lamod yan hamak na niya bang hasara bang sopama o maghindo kato in pagsambahayang wayron na pagruko way na pagsujud way na pagtindog way na katan imak na niinyat to bukun amo ibutang tanayaon si hatas motor halam sa sakatan niya nagsasambahayang ng katan Maghrib atau yung katan Isha atau Juhur in siya long taas subuhon tanan oy biya wala takaw kita halong sin masjid ay ubos na ako nagsambahayang nagtapakul sadya ako yari nagtinitindog sadya ako talimilingkod sadya ako sa sakatan ko ubos na nanya to makatimang huran hindi maitong ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab mayta insambahayang bangtad yang dungan bangtad dungdungan magmakna siya ipagsuara maknan ipaglafal aun basahud iban demikian aun tartanto kakahinang at tawahinang biasin pagruko sujud halam sambahayang. Demikian hamakna niya bang hasara muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Lamod si hamakna niya bang hasara amunin ukabun siya sin takbiratul ihram. Ubos mo magniyat magniyat ka sumambahayang ka Maghrib tung karakaat atau Isha atau uno-una tantuhon mo isang bahayangon mo subay hisarta mo yung niyat pag ubusin niyat mo amo na yung tumakbiratul ihram kao makna niya doon timagna sumod na yung pagsambahayang at yung pag-ibadat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala hangkan na long kain niyat biya sa parati niyat hasambahayang inyan hinang sinatay na hangkan na makatimang huran di na to long ta insubay hilapal in niyat hasambahayang sabab may ta inyan suko sinatay hinang na yan sinatay sabab in niyat in tampat niya halom atay sing kita manusia nabang tato hikabtan sa parati kiyawa tayo hinang sinatay sinbukon hinang sindila yato insubay ta biya mga pasawahon maniutiyo damikian hasupaya masampurna iniibadat sambahayang ta dun naka Isa atau subuh atau zuhur asar maghrib amunin masampurna siya sin salam pagtawahon yato imbiya mga makna sin sambahayang ha mga sila ulama fuqaha mari kita paamong inlong ta biya mga kahalgaan
sin ibadat sambahyang. Muna-muna makatimang huran, kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In ibadat sambahyang, tanda lang tamahal ka siya, sa silahon tamanyutiyo. Hakatan ibadat, biasin sa parati, puasa, hajj, zaka, atawa uno-uno na, inyari, katan ini nasabot ini, perkala dakula haagama, serta perkala wajib, iwan piardo kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sumagawa, hakatan nasabot yaon, amin siyabot ko kaina, mahal kaya ito patuhan tarabul alamin. Sa sumagawa, bidda in kahalgaan, sinakibadat sambahayan. Sabab may ita, ingkatan nasabot yato, biya sa parati piardo siya, hagin lupaan, dun nakahamak ka, atau hamadina, atau hauno-hauno na tampat, hajaman sin Rasul sallam. Sa sumagawa in ibadat sambahayan, hakatan ibadat, awwalu ma paradallahu li'ibadihi minal ibadati as-salah. At tagna lang niya, piyardo sin Allah subhanahu wa ta'ala, ha mga ipon niya din ha mga ibadat, amunin ibadat sambahayan. Makna niya, amo yan, tagna, piyardo sin Allah, ha ipon niya, hakatan ibadat, panagnaan, amunin ibadat sambahayan. Wala pa piyardo in sala, wala pa na pardo in pagpuasa, wala pa na pardo in jihad, wala pa na pardo in zakah, wala pa na pardo in katan, sa impanagnaan, piyardo sin Allah. Panabita Muhammad sallam, iban si mga umat niya, amunin ibadat sambahayan. Makna niya, hasal sila sin Islam, amo yan impanagnaan, piyardo sin Allah, haipon niya, hakatan ibadat, amunin ibadat sambahayan. Hangkan na makaiyang kita, amo yan, in ibadat biasa parati mahinang nakura atawa uhanan singkatan ibadat amunan ibadat sambahayan. Dami kayan impangasubo paggalong ta biadi ining kahalgaan sin ibadat sambahayan. Hauno siya piyardo. Mga katay manghuran, mga kamuliran, kakasisin Allah, piyardo in ibadat sambahayan, ha liyo sin pitong lapis langit, ha sidratul muntaha, serta tiabit sin Allah subhanahu wa ta'ala, amunain piya pag isra niya sambil piya pag mi'raj niya papitong lapis langit sambil limyo then hapitong lapis langit pagtawakon siya sidratul muntaha dito piyardo sin Tuhan tarabul alamin ibadat sambahayan. Makna niya tanda mahal ka siya atin niya tiabit niya piya kita niya pa in Nabi Muhammad sallam, piya ibanan niya hambuk malaikat Jibril alaihissalam, piya sakat niya, then piya pag-isra niya, then ha Masjidil Haram, pa Masjidil Aqsa, ampan niya piya pag-mi'raj, then ha Masjidil Aqsa, palangit, panagnaan, sambil langit hikarwa, langit hikatu, sambil limyo sin langit hikapito. Makna niya, uno sadya maksud, din ha mga maksud tuod, piya kita kanya insur ka imasinar ka, piya kita kanya inlingkat dayaw sin langit panagnaan, langit hikarwa, langit hikatu, sambil palangit hikaupat, sambil limyo siya madto, palangit hika, pito, imaksud tuod, bukun hat amo yatim piya kita sadya sa aun sa halga, amuin, piyara, amanat sa lagu-lagu sin Allah subhanahu wa ta'ala, panabinato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amunan ibadat sambahayan. Kita ani makatimang rin kalaguan niya. Makna niya, amo yan, intagna-tagna, piyardo sin Allah, haipon niya, hakatan ibadat, amunan ibadat sambahayang, serta hauno siya piyardo, haliyo sin pitong lapis langit makatimang horan. Makna niya, hatampat sa lano-lano, tampat tsutsi, amunain, tampat, sin aming pagtawakon siya, haliyo sin pitong lapis langit makatimang horan. Hikarwa din ang mga kaimportan atawa kahalgaan sin sambahayan. Dungdungan ta, imbi ang mga salsila sin agama atau salsila sin Islam. Muna-muna, panagnaan hisab atawa tagna atawa panagnaan hisabun sin Allah subhanahu wa ta'ala hakatan ibadat sin kita manu siha adlaw kiyama amon in ibadat sambahayan. Makna niya, amo yan intagna hisabun bistahun ha'ammal ibadat simano si haadlaw kiyama amo ning ibadat sambahayan. Biya sa parati nagkukugdan
iwan sin panagnaan, amin tagna piardo sinallahu ta'ala ang mga ipon niya, hakatan ibadat, amanin ibadat sa bahayang, impanagnaan isab, hisabon, atawa, bistahon, sintuhan tarabbul alamin, haipon niya haadlaw kiyama, amunin ibadat sa bahayang. Amo yan makatimang-uran. Aun dalil dakula, biyay takato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hasabda niya, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah, fa in salahat salaha sa'iru 'amali, fa in salahat salaha sa'iru 'amali, wa in fasadat fasadat sa'iru 'amali. Makna niya makatimang hurang ko lang labi, impanagnaan, hisabun, bistahun sinallah subhanahu wa ta'ala, haifun niya haadlaw kiyama, dain hakatan kakahinang niya ibadat niya, baita sin Nabi, amunan ibadat sambahayang. Ibadat sambahayang. Apabila long sin Nabi dumayaw in sambahayang niya, makna niya, malangkum ingkatan kakahinang niya, mara sin sambahayang niya, dumayaw. Sa apabila long sin Nabi kumangi in sambahayang niya, dami kiyang bihat turisab malangkong mara kumangi ingkatan kakahinan niya. Imakna niya mga katimang huran, diha ini bangta dungdungan imbay ta sin Nabi maitong biasa parati pinakamahal ka ibadat hakatan amunin ibadat sambahayang. Ang kan nasuway ayaran, ang kan nasuway tilusahan mga katimang huran. Sabab mayta apabila in sambahayang mo, makna niya hapag bista, hapag hisab kay mo haadlaw kiyamat, inyari marayaw, maksud niya, din naman haniyat mo, aung ka-ikhlas niya, din naman ha maksud mo, din naman ha khusu mo, din naman ha amuin maksud mo labi-labi na, in ikaw si mambahayang karna intindog mo, tindog karna pag mabuka pa Allah, pagtaat ka niya, imakna niya, malangkom ingkatan kakahinang mo, marayaw. Sa sumagawa, makatimang huran, apabila imano siya, apabila in kita manusia kumangi hapag hisab hapag bista in ibadat sing kita sambahayang haadlaw kiyama, makna niya haniyat mo na-reject na, hamaksud mo damikian, iwan ha uno-uno na maksud mo, imaksud mo sadya supaya kau supaya mag-trust kay mo manusia, supaya kau sa paratin ikaw hambok din ng mga kapangandulan, imaksud mo hangkan kau sumambahayang supaya mag-ibarat biya mga long tahibutang tana, magdaragan, politics sa kauman, uno-uno na biya mga long tadaganon mo, supaya kau botohon sa babmayta, long nebihan na, botohon na to insya, yung sablong niya, ando ka iluisan, magsasambahayang sayaon, misan da ko man jumaat, ha? Sa puasya to sin election dumaog manway, na di mo nakakitaan, tabiya katos tabiya, aw mga bihat puragbus niya, na niya to makatimang moran, subaya to pagtawatan sin kita. Maksud niya yung pag-ibadat ta, wayroong pakitaan tayo si manusia. Hauno binaybayan, hauno tampat, subay kita mag-ibadat. Sabab may ta, wayroon nagdaak kato, hisiyo tao, sumagawa in nagdaak kato, amunin dat wadibal ujud, Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyat to mga katimang hura. Mari kita paamin lang takahalgaan sinsambahayang masi-masi. Ikato niya, tanda insambahayang ibadat sambahayang mahal ka siya. Mahal ka ha, Nabita Muhammadun sallallahu iman mahal ka ha pangatun sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, kahinapusan, nasihat niya. Kahinapusan, bitsaran niya. Amin hipag nasihat niya, haahlin niya, ha mga sahabat niya, sung siya mo pahukom sintuhan tarabbul alamin. Akhiru nasihatihi sallallahu alaihi wasallam, amunain, sambahayang. Amin kahinapusan, nasihat niya, atau amin nasihat, ipamin niya, haahlin niya, ang mga sahabat niya, as-sala, as-sala, as-sala. Nakatukyabtang niya, kahinapusan, sinhimumungan niya. Ibadat, sambahayang, 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 wa ma malakat aymanukum. Iban singkatan, amin kemimilikan sin, lima niyo, makna niya, suway niyo tuod, tilusahan, amin pabogbokan kanila atawa daakan niyo sila karna hitindo tilusahan inibadat sambahayang. Amo yan imbiya mga kahinapusan, nasihat, hasal sila sin Islam,
bangunin nasihat kahinapusan, nasihat sin Nabi ahli niya, ang mga sahabat niya, kanda Abu Bakar, kanda Uthman, iban labi lang kan Fatima radhiyallahu anha, anak niya, amunain ibadat sambahayang, as-salah, 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 wa ma malakat aymanukum. Biasa parati mga katay manghuran, bang tadungdungan, imbiya mga salsila sin agama, lando, indayaw iban lingkat kahalgaan sin sambahayang, panagnaan, piyardo hakatan ibadat, amunay sambahayang, damikian, intagna-tagna, amuin, aasubuhon ka to haadlaw kiyama, panagnaan, aasubuhon ka to haadlaw kiyama, hakatan ibadat, sambahayang, damikian diha iniisap, inkahinapusan, nasihat kato, sinjunjungan na to Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin sungsiya longta mawapat amunain sambahayang 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 iban singkatan hisiyusyo na inke mimilikan sing liman niya. Damikian di hikaupat ini atau hikaupat din ang mga kahalgaan sin sambahayang. Hakatan ibadat makati manghuran. Hakatan ibadat amunay sabini in ibadat mahunit maid din manusia. Hati na hakatan ibadat kakahinang labi-labi na ibadat tudyo fa Allah subhanahu wa ta'ala imahunit maig din manusia amunin ibadat sambahayang. Ingkatan hukuman magaan na kaniya kataykuran niya na atau mahinang niya na minsan ingkaunan haram marugtul niya minsan ingkaunan piyanglangan sin Allah marugtul niya sa minsan sa upama marugtul niya ingkatan ini piyanglangan kaniya sin Allah sa masi manusia iunda siya nag-ibadat nagsasambahayang. Sabab long nebihan na makusog kita naghinang dosa, makusugon tayo sa pag-ibadat ta, sari na matudahon ta magtabla adlaw kiyama. Dain ang mga dalil, long ta, in kahinapusan, mahunit maig din hamano siya, at haipon sinallah ang mga ibadat, amon ang ibadat sambahaya. Ibadat sambahaya. Hadis din kan Abi Umama al-Bahili radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tanqudanna urwatal islami urwatan falamma qadat urwatan tasabbatan nasu billati taliha wa ulahunna naqdan al-hukm wa akhiruhunna as-salah rawahu arba'ah. Din mga baita hi Abi Umama al-Bahili radhiyallahu anhu diyungog kulong ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nagsabda siya atau naghimumungan siya. Tanto na sadya maida atawa mapapasda doon hamano siya atawa haipon sin Allah in hukuman sin agama Islam. Makna niya insara hukuman sin Tuhan Rabbul Alamin doon ha agama sin Allah biasa parati haram atawa sunnah atau makruh atau uno-uno na din mga hukuman biyay kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asal biyay kato sin Nabi tantulong niya mapapasda dun hamano siya in hukuman sara sin agama. Sa biya din hantang niya amuim pamapasi sin kita manusia hasara sin Tuhan Rabbul Alamin biyay sin Nabi ta Muhammad sallallahu urwatan. Makna niya biya sa parati inut-inut siya maig din hamano siya. Bang ibarat tamo nyon, inut-inut maig din kaniya. Hati niya sa parati, amin long ta, inut-inut. Bukon amin long ta, magtuy hubuan niya, bang ibarat tamongon. Sa inut-inut siya maig din kaniya. Upaman niya mga katay manghuran. Ini, bukon bitsara, long tabi mga pangatak, ini patumtum. Sab, aun wakto, mahinang day sab simbiya mga katay manghuranta long ta amuin hati ko pasasing kalam masin pag-iman nila. Biasa parati hibutang tana mahinang tay ni sample supaya isab im mga sila amuin long ta nagtamong simbihay ni tamongon amuin supaya tuod masimasi in katutog sin pamaratsay nila iban pag-ayat nila hapagtamong nila. Muna biasa parati hibutang tana sadya na dilan ta kamo upama. Aun hambok babae hibutang tana in siya sabab simpangagad niya, hakusog simpag-iman niya, bunal matarrang masawa, in aurat simbabai, longta, ingkatan baran niya aura, illa wajhaha wa kaffayha. Ang maralong ni imbayho, iban sim, padlima.
imbukon aura. Ingkatan ini aura. So, aon din ha mga katay manghurang kababaihan, sabab sing longta kusog sing pamarat sa nila, atau biya amin, biya longta, biya mga longta, ayad nila hagin hawaran nila, mata-mata nila rakuman, biya mga kakitaan, di mo na sila kakilahan. Sabab sin amin longta, biya pamugbog nila, biya pangagad nila, amin longta pagtabon sin aurat nila. Aun wakto mga katay manhuran, aun mga babae, tabiya, gatos tabiya, amin haway sa nakahinan. Ini patumtum sadya. Wayron day ni biya, atakon tayo siya sumano siya. Kato ini pagpatumtum sadya. Magdilman ka mo kamapal. Aun wakto bihayan, kikita mo na mata-mata rakuman, pagkita mo kanya magbalik, amin kakita mo na, kita mo na siya magbalik, biya mga biya bulan, biya, so pamapihaon, February, pag March, gimukuha na yung bayho niya. Mananaway na siya nagpakay siyang pagtawagon ni Kab. Way na. Sabi na ino-ino ka, ay may tayan, di ko katahanan sa paso. Pag kakitaan tanay sab sila magbalik, simbihat to bayho rakuman bayho impiyagawa niya. Pagbalik, bayho kakitaan sa sumagawa bukod na maluag yung pagtamong nila. Sa parati masigpit naman to. Asal-asal maluag yung pagtamong niya, sabi nagbus masigpit na yung pagtamong niya. Maana niya, sa parati may tanabihat to, sabi, alakalaki mo, yung pamarat siya yan. Pag kita mo na siya magbalik, sabi, amurat tuloy sa blang tabihan, na continue biya mga pamanduga mo kanya, sabi, iindan-indanan mo, yung babaiyaon. At inibiya sa parati, asal-asal, mang biya kato, maluag, harap pababa, magpapalda-palda, biya, nagpiting-piting na siya. Bunal mahaba imbukton sa masigpit na bihayan. Laong sing kaibanan aming kakuruhan magnasihat, badyo bata-bata, imbini niya. Bukod na badyo, amin biyasin, amin hakalaggo niya, biya, sa parati amin sumarangkan niya. Kakita mo na siya magbalik, why na, nagturong na siya, ura ko man kakitaan ng liog niya. Kakitaan ng bukton niya. Pag amin na-meet mo na siya magbalik, kakitaan mo na siya, biya sa parati, biya peace dakuman niya namin dakuman biya biya gigulong-gulong ni sulban niya, hibutang niya na sadya, amin urak kuman kikita na sambil buhok niya, sambil wayron na lang biya kato, biya makahanggaw-hanggaw niya magpagwa sin aurat niya. Imakna niya mga katimang huran, inya to dihilan ta sadya upama, sabab may ta, di yato kapag inu-inuhan sing kita, asal yato kari asali mga katimang huran, biya ta kato sin nabi hasusungon masa, aun da waktu maida atawa kabutanan da sing kita manusia, insara hukuman sin Islam sa sumagawa inot maig din ha manusia. Bukon siya bigla. Di na to kapag inu-inuhan. Bihat to mga katimang huran. Ataw biya sa parati, ibutang tana, inhambok ini nag-ayad simbaran niya. Sakali, bihat to pag-ayad simbaran niya na hati ko na maya-maya, na wala limugay, simuok siya pababai, nakahinang siya sin haram. Ubos siya pa siya nagtangis pag uwi, nagtaubat, nagsambahayang, nagkataan. Sa masiran nagsasambahayang. Sa kalipilay bulan, nahinang niya na isang indamikin niya on. Amin piyanglangan sin Tuhan Tarabul Alamin. Piyanglangan sin Allah. Biya sa parati haram, ibutang tanay sa parati zina. Sabab may mga katimang huran, imano siya, apabila amin hapag-ayad niya, singgin hawabaran niya, sakali habihato na aming kabuga niya, kahanggaw niya, hasiksa sin Allah, sa nahinang niya ra, bukunan mawugat kaniya, inhisaban niya, magbalik inhinang niya, sabab mayta, minsan yung panagnaan mahunit, ayaran niya sa nahinang niya, hikaruayan, bukunan mawugat kaniya, kakausan niyan hinangon magbalik, sambil hikato, hikaupat, makatimahuran. Ang kanay mga sila tabiya, katos tabiya, yung mga sukarul, yung mga sila, lang sin Tagalog, yung mga magnanakaw, hari sila yung masaggaw panagnaan, sablong naway makita kanila. Parahal, na CCTV. Sa piyasaran da sila magbalik. Asardan lang sin pulis at lang sin tagda po magbalik dasan. Magbalik. Makatulmanin liman niya, pag sa kiingatan niya na bang haunong hibutang, bang biya din pag-ukab, biya din pagkawa, bukod na tumabugat kanya, hindi siya humisab magbalik kumawa.
Angkan na on waktu masaggaw na sila, sambil majil na sila, biarasin sa parati yung mga sila magdaragang aming makahilo, makamudarat, mga kaanakan, kabataan, di sin sila masaggaw, pagsaggaw pagbalik, masaggaw na sila. Atawa, hibutang na makagawa sila alam sinjil, bukon na tumabugat kanila, hindi nila hinangon magbalik. Parkala haram sa kagausan nila to hinangon, magtimaguran. Yato, imbiya mga longta, biya mga salsila, misan na kuman maniyo-tiyo, mangsaw pa maimam mo, inyat to tayo maani bang di, na inyan, asal na sadya, in ako manusia. Habay ta sin Rasul sa salam, hasog pat sin hadis, palamang qadat urwatan tasabbatan nasu billati taliha. Ang palong sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intabi'at sin manusia. Apabila nahinang niya na inhambok piyang langan kanya, biya sa parati, haram sa narugtol niya, tasabbatan nasu billati taliha, manuitoy na yan imano siya, sige na sadya, hihinang niya impiyang langan kanya sin Allah. Yato makatimanguran. Bang tagna-tagnain siya timapok, amin long tahibutang tanan nag-inom siya mga kahilo, timapok siya, atau jukop halong bilik niya, aw niyan waktu gumuha siya, aun waktu bang aun lumabay tapukan niya, aun waktu diway nakasipog niya, at maig na kanya yung kasipog. Ipakita niya na to. Ipakita niya na, hindi na siya maluman, hamahadya na, sabab mayta, nabi sa parati, biyay kato sin Nabi, apabila imano siya, kaya tagnaan niya, narugtol niya, impiyang langan kanya, manoy-tuy na yan, imano siya, hinangon niya ra, kabayaan niya. Wa ulahun na naqdan al-hukum, biyay kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, impanagnaan, maluhay, marugtol ato maig, den hamano siya, amunin hukuman, amunin syara. Law niya makro rayan, wayrang kapusan niya, bang tamahinang, makawak pahala, bang tatinggalan, wayray sabdusa. Na makro, sambil siya matto pa haram, sambil ini kataan. Bihat to. Sa parati, hukuman. Law tabi sa parati, parkala, bid'ah. Sila sadyanin magbid'ah. Yung kaibanan ulama, wayra sila nagbid'ah. Sabab may tadi na tumakatimanguran kapag inu-inuhan, asal kari-asali. Kari-asalian. Maluhay, launta, maig, manusia, atau maluhay, marugtul sing kita manusia, imparkala, piyang langan, sintuhan tarabul alamin, sabab may ta, bita sinallah, impanagnaan, maig din manusia, amunain, hukuman, sara sinallah, makna niya, amo pa impa makro, amo pa insunna, hindi magaan kanya, imparkala, bang biakato, haram, na magaanda kanya. Imparkala, sirik, magaan na kanya. Imakna niya, akon way na pag-ayad si manusia. Uno yung kahinapusan, mahunit maig din hamano siya, wa akhiruhun na as-salah. Habay ta si Nabi Muhammad sallallahu mga katimang huran, amura yung kahinapusan, mahunit, katay kuran, maig din hamano siya, hakatan ibadat sambahayang. Makna ni manusia, hibutang tanat taurayahan, tabiya katus tabiya di na magzakat, sablong niya malanggo tod maig din na alta ko, ingka iba nandi na magpuasa, ingka iba na misang mataod pilak makagaos di na maghaji, sabab mabimbang haahli, mabimbang hausaha, business bihay ni, sa sumagawa, insang bahayang di tod yang kawutanan nila. Minsan pabiya din, tabiya katus tabiya, amo ilong ta, manulangin na siya, hadaakan kato sin Allah, hadaakan sintuhan tarabul alamin, sa kakitaan mo rahi uto mo, yaon na nagsasambahayang, yaon na naglima wakto. Yaon na naglilima wakto. Makna niya, hati niya, mahunit maig din hamano siya. Hibutang ta na maig na rin kanya, in tuhor, in asar, in maghrib, in isa, sa sumagawa, misanda kuman ang kapito, yaon na siya si masambahayang, among biya singkain na adlaw Jumaat. Hati niya, hakataan lang ni adlaw, di na ako lang ni makasambahayang ando, kailo, ayaw kamutuod. Bang maibarat siya maghinang, boss ko ay di ako maghinang sa Jumaat biyaon. Ingkatan adlaw, misan ako di na magsambayang bang man Jumaat kasambayangan ko. Makna niya, mahunit maig din naman siya. At tawa hibutang tanhari na siya magsambahayang Jumaat, aon daw wakto makatimang huran, hati niya, maig na rin kanin pag Jumaat niya, sa sumagawa, insambahayang Eidil Fitri, iban Eidil Adha, yaon da siya. Ando mga anak batik ka mo, sa haylaya bihaon. Anak batik ka mo, napit adlaw pa, nakauna pa rin ha imam, yaon na siya ha masjid. Sa bablong niya haylaya. Po asya to sin dua haylaya, halam kabuhi niya dua haylaya rin kasambahayangan niya, sunnat paisab, makna niya, wayron na sambahayang niya.
Maksud niya rito, minsan pabiadiin, mangbiya kato, aming katukas niya, mag-ibadat sa sumagawa isang bahayang masinira, hihinan, mahunit, maigdin ha manusia. Sa aong dawak tulong sin Nabi, minsan bihat to na hibutang tana, amin lang kaibadat sa bahayang, biasin sa parati Jumaat, halam hang kapito makaminsan, halam hang kabulan makaupat, makalima, ataw hibutang tanaway na pag Jumaat, halam hang katahong makarua, sa aong dawak tulong sin Nabi, maigda rin ha manusia, minsan bihat to na mahunit, tay Quran, mahunit, maigdin kaniya, biasin bita niya, ya'ti zamanun ala ummati, la yabqa ala al-islam illa ismu. Makna niya, dumatong dalong niya, ha umat ko, long sin Nabi, imasa, wayrun na makapin, ha mag-agama, ha agama Islam, buat malingkan, pakanya, imano siya, nagdarawa, in kami Muslim. Maksud niya rito, nagdarawa, way na makapin mag-agama, ha kami Islam, buat malingkan, nganda ko man. Maksud niya, pakanya, imano siya, nagdarawa, oy Muslim kami. Ama namo imam, ama namo guru, ama namo haji, ina namo bihayni, impangkat namo bihayni. Sa bangmukitaon inhantang dagbos sing ka-Islam doon kanila way na. Wayron na pag-ibadat, way na pagsambahayang, impagtamong way na pagtamong haagama, impangadatan sin agama, wayron na piyakay nila, ingkataan pangadatan nila, pangadatan sin Yahudi ban Nasrani, maanan niya, sambil ibadat sambahayang way na. Amiyat tumakatimang huran. Hangkan na, mga katimang huran, kaya ulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, intuhan tarabul alamin, asal tuod, nag-ibot-ibot ka to taniyo, nagpatumtum siya, atawa, nanawag-tawag siya, hasura Al-Baqarah, ayat 203 bang ako ay nalupa, hafidhu ala salawati was salatil usta, wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu ala salawati was salatil usta wa qumu lillahi qanitin. Nasabot ha surah Al-Baqarah. Makna niya kulang labi beta kato sin Allah. Parihalaan niyo tilusahan itindog in sambahayang 5 waktu. Makna niya amo nang ibadat sambahayang sing kabiaksan nato. Was salatil usta, iban sin sambahayang partangahan. Makna niya biasa parati in sambayang partangahan bayta si mga ulama pasit amo na in sambayang asar. Sa bangkaw long ta umitong impanagnan sambahayang hibutang tana fazar amo na in subo, ikarwa juhur, nakabutang siya hagi tungan in asar, bangkaw imitong isang pakahinapusan sambahayang isa in sumunod pakahinapusan sin isa amo na maghrib, masira hagi tungan in asar. Makna niya ingkataan sambahayang tilusahan subay tahinangon tibutan labi-labi na in sambahayang asar nasabot di sabab mayta in asar iban sin subo aw niyan hadisin Nabi hadis niya long niya man sallal bardaini dakhala jannah, man sallal bardaini dakhala jannah. Isisilong ni makasambahayang 2 waktu mahagot, maksud niya amin 2 waktu mabugat ha manusia, maksud niya ha mga sila kafir, labi-labi ha mga sila munafik. Isiusin nakasambayang ha 2 waktu mabugat, pasuron siya sin Allah Ta'ala pasurga, in waktu mabugat diha ini atau 2 waktu mahagot mabugat, amo na in asar iban subuh. Buko ni makna niya ingkatan, ingkaiban ng sambahayang bang takya sambahayang way na surga ta. At iningkatan ini taga surga. Sa in maksud sin Nabi rito hatun, mabugat ha mga sila munafik, amo na in sambayang asar, iban sin sambahayang subuh. Ang kanat tulong niya piyakuyag ni mga sila beriman, isiyusyo in nakasambayang sin 2 waktu mabugat asar iban subuh, makasud sila pa surga. Buko ni makna niya in zuhur way na surga, in maghrib in isa yato katanta ka surga. Sa in makna niya hambok alamat dakula ha mga sila amin longta munafik din ha mga sila munafik amo na ibadat sambahayang asar iban subuh. Sabab aun waktu misan sila sumambahayang kalukusan sadya. Sabin sila tumindog sila tindog kaliso, iwan imaksud nila hipagpakita-kita nila sadya hapag kanila manusia bangman in sila to biasa parati labi-labi na hajaman sin Nabi, amin di sila sinusinuhon, di sila bunuon, amin free sila, freedom sila halam sin hula Makkah iban sin Madina, amin lapas sila din ha mga uno-uno,
Bangsa pa maong plano sinabi sa sahabat niya, imanan niya, sila tin makarong, sila tin makaingat, sila tin magpasampay matupahan sipak amin sa sin agam Islam. Yato makatimang hurang. Wassalati lusta wa qumu lillahi qanitin. Serta hitindog niyo isang bahayang 5 waktu, maksud niya among ingkarna ikhlas pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan tindog karna pagmabuka patuhan tarabul alamin. Ang kanan bangkan magsambahayang, bang on dapat hatin niya masanyangin atay mo, ingkatan khusu pangatayan mo direct patuhan tarabul alamin. Iban pianglangan ami matawd hibal mo halang sambahayang, iban pianglangan matawd imagination mo halang sambahayang. Itong si mga sila ulama maitong larak batal in sambahayang mo, bang mas matawd imagination mo halang sin pagsambahayang mo, iban matawd din hibal mo. Sabab din ha mga khusu hasambahayang makna niya subay to aming bukom matawd hibal ha lam sambahayang. Bukom matawd hibal maksud niya dito mangso pamisan aw makatul sandalan mo bang di mo kasandalan man jari mo siya katul makaminsan. Sa buko ni sa yaon na sadya kaya katul mo na sadya. Ha? Diya sa parati biya mga aw makatul biya mga habuli mo atau hawno na hailok mo biya nangaskas na sadya kaw. Oh, biya na sadya yan. Sambil na ubusin imam magpati, ayaw ko nangangatol sadya. Inya to ko madayaw. Miya krusya sambil kay iban ulama long niya, amin matawd hinanghang sambahayang, inyan ikalara, ikaba talsin sambahayang. Ang kan naman katimang huran, hati niya in sambahayang subay to tilusahan, subay to ayaran sabab mayta dakula imbiya mga kalagkuan niya. Aun hambok usog di matong para sallallahu alaihi wasallam, ahula najdan. Insya ini hati niya, nakasuok man siya mong panabi Muhammad sallam, asal imaksud niya, mabaya siya mangaruh, mabaya siya humati. Labi-labi na, amin humati siya tungod paka-Islam. Sambil nakasuok man siya panabi ta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, paida huwa yas'alu anil Islam. Yung pangasubon niya, ilong biya kato, uno tuod in Islam. Uno tuod in kalaguan sin agama. Atawa uno tuod hindi akan sinallah dun ha agama Islam. Pakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyambag sin Nabi in pangasubo sinambok kusog ini pagka siya mabaya umati tungod paamin lang takalaguan sin agama. Khamsu salawatin fil yawmi wal layla. Bita sin Nabi long niya bangko mabaya umingat simbiya makalaguan atawa dayaw sin tungod papag-agama madawhat mo in pag-agama roong kay mo subay mulong niya tilusahan hinangon in sambahayang 5 waktu. Makna niya, harum, ay haadlaw. Alamod na dito, amin lang niya ha, dum, iman sinadlaw. Maksud niya, halom sin kauhan, tagupat ka jam, awang piyardo sin Allah. Pagtawagon, 5 waktu, sambahayang, haamuin, tungod pa agama Islam. Sabab, subayin niyo tumtumon mga katimang huran. Hari na kita makakato pa amin lang tabiya, jawab sin Nabi pa hakaiwanan. Aun ilmu sing kaiwanan manusia aun ilmu long niya waktu 5 aun ilmu 5 waktu diha ini supaya niyo kahatihan bang aun biat kay mo aun hindu kay mo long niya waktu 5 bang mo long niya kabogbogan minsan kan di na mag-ibadat adlaw-adlaw hihinang mo na sa dyan waktu 5 salamat na kaw din ha pinarka jahannam. Biarin dagbos niya ini in pagtawagon waktu 5. In waktu 5 mga katimang huran, amin aum biatan Hindu si mga sila nakaunat to, amin mga kamaasan na to. Sambil habihaon aum pahati ko biya mga himihinang sinhinang yan. Hati sin waktu 5, mag-ibadat sadya sila, magsambahayang sadya sila, apabila mawut na sindum Jumaat biasa parati kabii. Maun sila pa masjid, sablon niya malam Jumaat atau dum Jumaat. Sumambahayang sila Maghrib. Aw nok to maino-ino kaw. Oh, mag-ino-ino ra kaw isab. Ang mga masjid bihayan, ha? Maino na kita. Mahita ini bang dukaing adlaw. Bukod natod mataod magsambahayang ha masjid. Sa obserbahan talong tabihan, harum Jumaat atau malam Jumaat mataod magjamaa. Mataod magjamaa. Sa wayron day ni atakon tay siyo. Hoy, kita to
nagtukod sin bihat to ilmo nila. Sabi mag-observe sa ka mga kapupuan, mga kagimbahan. Misan maribi ka to hadaira sin sambuangan. In waktu 5 in pag-ibadat nila yan, apabila dum na sinduman Jumaat atau malam Jumaat, Maghrib, magsambahayang sila mong pamasjid. At bang sila malayo pamasjid, magsamang sila bay. Maghrib. Ubos yato, sumambayang sila Isa, si malam Jumaat. Pag waktu subuh sin Jumaat, munda sila pamasjid atau habay, sumambayang sila subuh. Pag waktu Jumaat, biasing kain na mataas sugal isang putag dua, munda sila pamasjid. Ibang sudyara nila bihan. At hindi nakauna-unahan matutuot pa masjid. Lasang bahayang nila, asar. Biasing kain na. Amilisag to ibang tunga. Ubos yato sin asar, Maghrib, biasing gana-ganay ni Dum, Isa, way na. Di mo nakakitaan. Habay, hamasjid, di nan sila magsambahayang. Sab adakala in ilmu nila amin bukan nila amin long niya biatan kamu cukup na in waktu 5 in hinangon na mo hakabuhi na mo. Amo na sa kahaba dum Jumaat atau malam Jumaat complete in waktu nila Maghrib, Isa, Subuh, Jumaat, iban sin asar. Yan makatemang mura. Imakna na in Sabtu, Ahad, Isnin, Salasa, Arbaa, sambil pahamis, way na. At inahalam, ang kapitura sila, in pag-ibadat nila, amin long ta waktu 5. Inyan makatemang huran, bang so pamaong biatan bihat turagbus niya, ando kailo, subay niyo pa jukupon. Aon dato karayawan niya sa ibadat nagsasambahayan kaw 5 waktu halom sin Jumaat, iban sin malam Jumaat, sa insarayaw-rayaw niya tuot in labi abdal niya, hakatan adlaw. Hakatan waktu, hakatan masa. Halom kau haan tag-upat ka dyan, bang dapat mahinang tain 5 waktu. Way kau nagpinig, nagpi sin adlaw niya. Sab apabila kau, magpi kau sin adlaw niya, subay sa Jumaat, makatemang huran, ando kailo. Bukon ka ando kaing agama, di sila yan magsimba, atau magsumba. Di sila yan mag-ibadat, magsimba, pambukon adlaw Sabtu. Ang kanangyanan in agama nila Sabadista. Sabab may ta doon in pag-ibadat nila adlaw Sabtu. In katan uno-uno pula bang laka undi nila kaunon. Sabab in agama nila Sabadista. Na amura kuman yaon ayaw man kamo amahan bang saw pa ma in pag-agama ta, in pag-ibadat ta, hasambahayang in pagsambahayang ta Jumaat sadya. Haway ron da piagbida ni man sila. In sila Sabtu manjari Sabadista, in kato bang Jumaat sadya, haway ron na hamis Sabtu, Ahad, Isnin, Salasa, Katan, adlaw pag-ibadat ta. Na manjari nganan in pag-agama ta sa, Bernisista. Manjari at tunganan bihat in pag-agama ta, in sila Sabadista, in kato, Bernisista. Sab Jumaat sadya, di sa paratihin na mo sadya tabo, manabo sadya kaw maon. Inya tumakatimang huran, ayaw mangiatay, biasin agi in ako, magpatumtum, bukon hat kamo sambil baran ko, impatumtuman ko, subay bukong bihat to, im pag-ibadat ta, patuhan tarabul alamin, sabab hindi akan ni hakatan adlaw, hakauhan tag 5, hakauhan tag 4 ka jam, at least in ikaw makapag-ibadat ka, makalima, halawm hangkarom, iban hangkaadlaw. Sabita diha ini jawab sinabi kaniya, 5 salawatin, pil yawmi wal layla. Makna niya hinanga, in 5 waktu, halawm, singkaw haan tag-upat ka jam, makna ni harum, iwan adlaw. Yatwin hindu kaniya. Faqala hal alayya ghayruha? Hal alayya ghayruha? Unulong niya, namong inambok usok ini nangasubusihan nabi. Unulong niya, mangbiya kato tungod paamin biya mga hihinangon. Kuway na dukain. Mangkusaw pa mahinangon na sadya in 5 waktu, ay na dukain niya. Ataw ang pakarukain din kanya. Kala lalong sinabi. Namong inabi, way na, illa ang tatawa. Buat maling ka nung sinabi, naon ni sabya mga hinangon, puasin sambahayang 5 waktu, amo ni sunna niya. At palawihan mo din hasambahayang piadro kay mo, amo ni sunnat niya. Aw mga miyamagad hasunna, aw mga miyamagad hasambahayang pardo, biasin mga sunnat lang sing kamasan, abang habahasa Arabic lang niya amin, kabliyatan iba simbakdiyatan. At tawa amin lang niya amuin sunnat rawatib pagtawagon. Sunnat rawatib. At inaway na. Sa bot maling kambang kung mabaya, ganapan mo siya sin sunna,
amin long ta din ha mga sunnat tatawu wayat to sa nilong sin Nabi. Namong na sabin hambok usog ay namong in Rasul sallam gyanapan niya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa siyam Ramadan. Iban puas din hayat tulong niya. Pagpuasa iban pagpuasa sa bulan Ramadan. Atina pagpuasa ka pang mabot waktu Ramadan atau bulan Ramadan. Qala hal alayya ghayru? Namong ni sabin hambok usog ini puas din ha Ramadan yan. In 5 waktu iban sin Ramadan yan. Magpuasa na ako. Ang pakaya dugaing din hayan. Qala namong na sabihin Nabi, la wayna. Sa siyog patandasin Nabi, ubos sa imyanan la illa an tatawwa. Bat malingkan bangkaw mabaya mamua sa sunnah puasin Ramadan damikian aun di sab sunnah niya hakatan bulan makna niya aun din ha mga sunnah dia akan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambil nasabot sin Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam az-zakah sambil nangasumo na isab siya uno aum pakadugaing mapatut ko hinang din hanasabot yan. Namong dain Rasul sallallahu alaihi wasallam qala illa an tatawwa mat malingkan hati niya puasin zakat piya wajib kay mo bang kaudayahan aun sab din ha mga lawn ta sadaka adlaw-adlaw at dugaing bulan bang kumabay magsarak ka sambil inhambok usog ini namaid na Nabi timaykod na siya paadbar ar-rajulu wa huwa yaqul wallahi la azidu ala hadhihi wala anqu la azidu ala hadha wala anqus makna niya atin si mapasya ibot hangan sinallah di kunay ni ganapan iban di kunay sabi ni hilangan kulangan im mga amin hindo mo kako ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaqa makna niya tanto na sadya magparuntungan na kaw apabila biyunnal mo imbiya mga patumtum atawa jawab ko kayo rawahul Bukhari inagrewat sin hadis Bukhari makna niya makatay manghuran atin niya in ibadat sambahayang wala kita nakiigdin na maudo subay tuod tuyuan sing kita manusia sebab mayta maulong malasakato in Tuhan Rabbul Alamin tanda sinlasan niya makatay manghuran kauhaan tag upat ka jam in kita yusalta doon na kita kimawa pagkabuhianan, doon na kita kimawa paghali-hali, doon na kita kimawa pagtug, doon na kita hinang tayong pag-enjoy hakabuhi tadi hadon niya bangman magadha aturan sin agama Islam sa sumagawa halom kauhaan tag upat ka jam makatimang huran makna niya agon di mabot hang kajam impiang ngayon kato sin Allah amon in ibadat sambahayang bangta siya dihilan longta palukayon ta na hangpo minit ilukay mo magsambahayang ubos ka tumasbi halom si 5 waktu makay man jam da ibutang tanah hang kajam na makna niya halom kauhaan tag upat ka jam agon hang kajam da impiang ngayon kato sin Tuhan Rabbul Alamin magaan mangbiya kato ini na mga sila bariman impakaradyan ini kauhaan tag to ka jam inulong kato sin Allah pakayon mo maghali-hali pakayon mo mag-usaha pakayon mo hakatan magtug ibang mag-uno-uno na bangman magadhabak tulan sin agama sa impiang ngayon kato sin Allah tanda ulong niya agon hang kajamda sa sumagawa mahibaha imanusya ipag-ikot niya pa yung mga pakaradyan ini agon di niya mahinang imbiya mga piyangayo sintuhan Rabbul Alamin kaniya ato impiyardo sintuhan kaniya biya sin ibadat sambahayang amin kahunitan siya himinang sin amin longta hinang ibadat sambahayang damikian aun day sa pangasubo longta di matong para Rasul sallallahu alaihi wasallam inhambok usog nangasubo siya long niya aun hambok babae dito halungan namo im babae ni agon hinangon niya na ingkatan mamura marayaw sudda marayaw ingkakahinang marayaw apang daig atawa hibutang tana hinang niya im mga di akan sin akama sa sumagawa ya Rasulullah long niya amura kumanlong niya wala namo kita ha babae ni wala di siya magsambahayang makna niya wala namo kita siya nagsambahayang ingkatan ibadat hinang niya sa sumagawa ha sambahayang di siya ini magsambahayang uno baha aong karayawan sim babae ini aong baha uno baha in pangatud sin Islam hakahalan habihay ni ragbos niya in jawab sin Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasabda niya la khaira fid din la salata fihi makna niya wayrong karayawan ha agama biya sim pangasubo mo yan jawab sa lagu-lagu wayrong nung niya karayawan ha agama apabila imanusya way sambahayang niya sumura-murahan makatimang huran bangman amuin
mahinang biya mga padduman iban hikaganap sin amin long ta pagmabuka iban pag-iman sin kita niyo in ibadat sambahayang iban hikaganap sin biya mga pag-iman pagmabuka in wasihat ko kaniyo sumura-murahan di na ako magpahawa sa biya malaul day sab magbitsara minsan biya ni biya aircon na biya malaul day sab bitsara na masopa maong biya mga longta hilalaungan ko wala imam mo wala kimugdan na inyat to inyan sipat si mano siya magkalaw magkasa ayaw niyo kawaa sa sumagawa ang sopa ma aon biya mga hilalaungan ko kimugdan imam mo din kaptangan sinallah iban din hasabda sin Rasul sallam inyan din hatawfik sin Tuhan Rabbul Alamin murah-murahan mamaid na ako kaniya halafal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mga palangguanan kasi akida ito na di mo ginding mga saringkat-tingkat lecture yukba sin guru na to karasahan menakan katuan Sheikh Junaid Musa amok ning mga guru namo nagpaintul kamo humati sin agama labi aula humati sin akida sahiha. Alhamdulillah rabbil alamin. Mga palangguanan kasi agama inasihat siguro na to kalasahan kaina na mamarahin na sad to insyaallah ika hasil na to ikabatok na to sin tihundan madto dumawhat sin rida sin Allah subhanahu wa ta'ala mang dahil sa wabi kasud na to padam sin surga na dinamo na palugayon mga katawtay manghuran hati ko biya hindi maghinahinan na kita niyo magsuk na maghrib na itukbal na mo nasadya in salam kasila sa maon pa mga sila sa suko sinyang pa dimurungog ima simasa busin programa bihayon na sanamdoan na mo kaniyukatan sa plug na labi aula ha maas na mo biya na si mudir si mahadmuro iwan si hiina yan sila biya ang kimikita dimurungo lapay na in mga sila yan doon ha kagwaan hula ha abroad amon magsabo sila sin programa sin kita niyo. Alhamdulillah rabbil alamin tumubtub na sa jaran di insyaallah taala pagka inguro ta kain na in timukbal sinasihat na pangayon ta sim sana kumandua insyaallah taala pagkabi sila ini imam na oo siya nin patambulon ta ha dua pagkabiaksahan sin programa sin kita niyo radihan ni Daud Islam Foundation. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qarabu duni astajib lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna kama rabbana shighara ya Rabbal Alamin. Allahumma barik lana fi amwalina Allahumma barik lana fi amwalina wa a'malina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa ajdadina ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum.